Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke. Ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingakuphutheli sendaba-ke ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke siphela-ke engathi kuyashuba-ke laphana-ke ku-M_K laphana-ke uBonge Inkosi Khanyile-ke simaziyo sonke-ke laphana-ke wayekhona-ke ngenkathi-ke i-M_K-ke laphana-ke ikhankasa-ke ibhizi-ke laphana-ke ekhuluma-ke amanye-ke amazwi-ke laphana-ke ngabantu-ke abavele-ke bethi nje befika kwi-M_K-ke sebenikwa izikhundla-ke noma-ke sebeqashiwe kodwa-ke bengakaze bebonakale-ke bekhankasa-ke laphana-ke. Amazwi-ke abephuma-ke kuye kuBonge Inkosi Khanyile-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni mina ukuthi-ke wezwa ngami kuphela nje into nje udlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke uzwele wena-ke laphana-ke ngenkathi-ke ekhuluma-ke laphana-ke ne-Youth League ye-M_K uzwele wena-ke ukuthi-ke ubethini-ke. Ngicela kulapha mazwile-ke le vidiyo ngene comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi na-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti elimnyama-ke eli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke engiy'faka-ke kuwe ikhasi-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Kuma-ofisi omkhonto wesizwe ngithuma i-Youth League ngeke ngikwazi ukuthuma abantu abadala. Uma kukhona ama-ofisi omkhonto wesizwe eqashwe khona ama-slay kings nama-slay queens engingawazi, hambani kuwona nifike niwazungeze nimcele ubhuti aphume anitshele ukuthi uqashwe ubani, athi uKhanyile, niphuthume kuKhanyile nithi anisikhiphele lo bhuto lapha nisifakele i-comrade esilaziyo ebesidla nalo silambe nalo lingena icathulo linethwa imvula sibe sihamba nalo. Ngoba comrade ama-ofisi omkhonto wesizwe uthatha i-membership, umukela i-membership, uphendulile ngokuthi ukubona khona noma kuthi uyavula uyawavala. Kodwa namhlanje khona sebethi kufuneka lube 3